Enhla nasezansi imbuke lapho sibukele khona lapha kwi-channel ekazwelonke ehamba phambili ekuletheleni izindaba ehamba phambili neshisa lapha eningizimu Afrika kwelikeyaMthaniya izwe. Siyakubingelela, siyaphinde siyakwamukela njengoba sengishilo. Sicela ke mbukele mangabe usabukele le video njengamanje, okokuqala nje kumele ukwenze okuyinto eyumgomo ukuthi ushaye u-like kule video ibukele njengamanje, ucindezele nje usithupha bese ushaya usubscribe. Uma ukuthi ubungakaze usubscribe, cha kumgomo-ke nje mawuqala ubuka ivideo before nje uqhubeke nayo ivideo. Bese ke singena endabeni esikuphathele yona namhlanje. Siphethe udaba olukhulu oluhamba phambili lapha. Into engakutshela yona nje ukuthi ishow namhlanje singayibiza ngokushuni wamaqiniso, ngoba namhlanje cha akushiwa lutho. Iqhawe esihleli nalo njenga namhlanje nje lifisa ukuthi lizogonyuluka likhiphe okusesifubeni. Umbukeli ngasekhaya ngale ukuthi ngichithele isikhathi ngizonikeza nje iqhawe lami engihleli nayo namhlanje, libingelele liphinde lizazise kwabangalazi bese sihlala phezulu kwendaba. Namhlanje siza ngoshuni wamaqiniso, akuncengwa wabharila, akunamfana ozoncenga. Qhawela. Yebo mhlonishwa njani? Mfowethu, bingelela nje ababukeli. Ngiyanibingelela ababukeli nonke emakhaya, unibingelelayo uBobo umfana wePiki. Ngidabuka phansi lenquthu kwantombi iqoma ngento mawuthanda, isigodi engisakhele kwaNyezi endaweni yenkosi uZondi. Ngiyajabula ke nami ukuba leli khaya. Ngiyafisa nje ukuthi siphathane kahle kuleli khaya. Noma abanye ke nabanye bezoqhamuka nemoya yabo, nami njengoba ngiqhamuka nowami nje. Injalo ke qhawe lami usube ngeleli lababukeli emakhaya, cha usuqinisekile ukuthi sihleli naleli qhawe lapha uBobo umfana wePiki, odume kakhulu ngokuphatha iPiki kuma DVDs kaMgqumeni. Uzomazi ke mekuthi wena uMaskandi awuwazanga emva kokuba ibhova selingasekho. Mekuthi nje uMaskandi uyawazi ngempela uzomazi uBobo umfana wePiki. Namhlanje ke lapha kuMaskandi bafowethu angeke singabazi ukuthi uBobo uyatrenda kakhulu, utrenda kakhulu emva kwenkulumo ayivizile lapha ejule kakhulu ethinte inhlangothi impela eningi lapha endemeni kaMaskandi kwanyakaza nabanye abaculi. Njengoba ngithi usiphethe ushuna amaqiniso nje, umculo nomculo begonyuluka. uBobo ke namhlanje sithe asimlande simbekelana ukuze nayo ezocacisa inkulumo ayivizile laphana ekhasini lakhe lika Facebook ethinta lona iqhawe nalo futhi elihlala lisematheni uKhuzani Dlamlenza umfo kaMpongose. Angazi ukuthi iqhawe lami lento ngithi sizoyikhuluma namhlanje singayibiza ngeinsolo noma sothini, kodwa ke cha ungadideka kusiza insolo mfowethu. akuzona insolo. Hayi insolo kusukela umuntu la ngisukeli angimsukeli uKhuzani, ngiqonde nje ngqo entweni akayaziyo nami futhi engiyaziyo. Ukusola umuntu ukumqambela amanga, mhlawumbe uyangabaza lokho uyabona, ufuna ukushwa ngaba lokho angungabazi into nje engiyaziyo ngqo. Njengoba ke bengishilo ukuthi hayi mekunjena ke namhlanje wasithi siphethe ushuna amaqiniso nje sizoqinisekisa lolu daba futhi iqhawe lami sizofuna into etshengisa ukusekela into wayisho ukuze ukubona esikoleni mezothiwa isho impendulo yakho bese uyisekela. Sicela nathi uzosekela okuyikona okuveze phambu kwabathande bakaMaskandi. Qhawe lami ngizoqala ngithi nje asike sikhumbuze umbukeli ngasekhaya nje ukuthi kambe utheni uBobo umfana wePiki mengabe sithi sizofuna asekele noma aveze ubufakazi bokuthi lento ayikhulumayo inazo impendulo meyibuzwa ngayo. Qawe ubhalele lapha ekhasini lakho ka Facebook kuBobo umfana wePiki wathi wake wamnandi umculo bengakabi bikho oKhuzani abalawula abahleli bemcimbi. Phela mawuzondwa yilo yamuntu la emculweni ngathi uxabene na wonke umuntu. Hayi okunye ukulandela lokho ke akusangeni kulelo daba, kodwa ke suyivezile indaba ukuthi hayi uma uxabene noKhuzani nje noma ungaboni ngasoni noKhuzani kufanele ukuthi uxabene na wonke umuntu laphana emculweni. Kunjalo impela mawuxabene nalomfana uKhuzani nawuxabene noKhuzani, mina kodwa ngixabene naye, ngixabana nje nengane ngixabene naye. Uyoxabene nami ngoba yena unenzondo. Yabo maye unenzondo yeqiniso. Lokho bengubhala la kusuka la ekutheni ngiyavaleleka emcimbini ngesizathu sokuthi ngiyakhumbula igcwalisa maphida uqala ngo 2019. Yeah.
isuka lapho ke le ndaba abantu njengoba nje abayazi bezwa nje sengikhuluma ngathi mhlambe into yamanje noma sixabene cha isuka lapho ke le ndaba ngo2019 lo mfana lo nobhululu bakhe bengiqasha lapha kuyigcwalisa amabhida yokuqala mabe ngiqasha lapho kuyigcwalisa amabhida abanganginikeza imali yedeposit uyabo kwaze kwafika ilanga lomcimbi makufika ilanga lomcimbi enganginikezanga imali yedeposit umuntu mina okhanda ividiyo uyabona okhanda ividiyo ukuthi ke angisezi emcimbini kuyigcwalisa amabhida ngoba angikhokhela bayithatha ke abalandeli bamthandeni lo video bayitrendisa ukuthi ukhuzana ehlakaniphe kangaka khona abaculi angabakhokhela uyabo bamusho ke ngenhlamba lapho khona engafonelwa uThuthani mina trenda lo video ngafuna uThuthani umfoko kaNdlovu wathi cha mfowethu siyacela uze emcimbini uyabona ngizohlanganisa imali sikhiphe emaphakatheni ethu uyabo sikhiphe emaphakatheni ethu ukwazi ukuthi usuke lapho khona uzela uyabona kwakuThuthani loyo ngineshoyo ukuthi uThuthani wayefona wayengeke yisukele nje afona wayefona ngoba enaye lo mfana wakwaMpungosa wayenaye ngesikhathi efona mayefone nalo mfana wakwaMpungosa shuthi ngivumeke mina ngithi cha mina mfowethu ngoba kukhuluma wena Gatsheni ngizosuka la eGoli ngize lapho elokhuzini eThekwini kodwa manje ngoba ku12 wasemini ngizofika nini uyabona ngizodlala yini lapho ngizofika ngisithole isikhathi sokudlala wathi uThuthani hayi uzodlala noma ngasiphi isikhathi oyofika ngaso ngempela ngaqoqa igenge ngathatha ikhumbi nganikela khona eThekwini ngafika mangaphosisi kwakuyoshaya u11 ngoba bangidlalisa mina sekuyela ku12 11 sebusuku ngisuke ngo12 la wasemini yabo mangifika ke le bangidlalisa ke ngingadlala uyabo ngayibona kodwa lento nami njoba ngimdala ngamehlami ukuthi laba bantu lento bayithathe ngesinxele uyabona bayithathe ngendlela yokuthi mina bengidestroya umcimbi mangithi angisayo bengizama ukujabulisa abalandeli bamthandeni uyabona bengizama ukubulala umcimbi wabo kanti mina ngangingekho lapho ngangitshela abalandeli bami ababili angithi bathi akunabalandeli ngangitshela laba abalandeli bami ke abawu2 noma ngangitshela umndeni wami loyo ongithandayo phela ngoba bathi ngiculela mhlawumbe umndeni ngangitshela bona ukuthi bafowethu ningaphoxeki manje ngasangiboni emcimbini uyabo ngoba bezodela imali zabo besuke bemcimbini bayongibona vele kusasa abantu bayakhuluma uzothi umuntu uyaqashwa ubobo engafiki uyabo ngasuka ke mina ngathi okay kulungile ke ngafika kumcimbi loyo ngendlela abasebesho ngayo bafike bangidlalisa ngangena ngadlala konke kwaphelela emveni kwalapho ke okukhombisa ukuthi iyalwa lempi ilwa ngomnyama ifihliwe kwabe sekukhiwa yonke iminyango yabo kwakhiwa iminyango yonke yemicimbi kanti imicimbi bengivele phambilini kwalapho bengiqashwa yakhiwa iminyango kwavaleka ngisho lempucuzeka abayibiza lempucuzeka kaXolani le abayibiza ngelokhuzana bebiza ngeWorld Cup leyasekhohliwe yena lo Xolani loyo wakamgcineke ukuthi wayengigidisa mahala yabo ethi uphemba lempucuzeko yakhe uyabo ethi usayihlanganisa enganginiki isente anginiki 5000 okusuka la ungawenzani 5000 usuke eGoli nabantu yabo bazodla lo 5000 upetrol ezenza ngathi akanangqondo la ekhanda ngangithi unengqondo kanti hayi cha ingqondo into angenayo uyabo hayi ngisuke ke ngempela ke nginikele khona kulelo theku la khona ngifike ke ngidlale lo njengoba ngixhaphaza nje umcineka enginika lo enganginiki lutho ngangakha nami ngijethi ngakha impucuzeko yabo ukuthi kusasa nami iyongisiza namhlanje useyiguqile yena umcineka useyinikeza useyenza ngathi ekakhuzana kusike kakhuzana le nto sayisebenzela le nto yabo okokuqala kwamcineka loyo udla imali zethu yabo ucela imali kwamasipala nako athi ngegama lethu yabo bemnikeza unyangathi nje umcineka unyangathi yabo singabelungu bakhe ufuna ahlonipha angasicakaci asigibele emakhanda uvuso wakuba umuzi mina owakithi umuzi uyafa ugibeza lengane ukuthi ukhuzani ekhanda mayigibeza ekhanda yiye simlawula ukuthi akenzeni ngomsebenzi akayizivolontiya akayithi uyazivolontiya siyavolontiya kuwo yabo
lawo mandla ethu sewakhohliwe namhlanje usewakhohliwe sewukuthi yena ujatshuliswa ukuthi lo mngani wakhe unabalandeli abaningi makuze yena kungena abantu abaningi kanti umcimbi ungakho lokho le mpucuze akusiyo yokuqhudelana ukuthi mhlawumbe ubani ukanjani wayithe iWorld Cup yabo bonke abantu unabalandeli abancane unabalandeli abaningi wayisho njalo lo eqala nalo bhulu bakhe ayiqala nabo angidluleke lapho 2 okukhombisa ukuthi lo wayelwa lokhuzane elwa ngomnyama mangithi ngiyabhala epagini lezingqwele ipage lezingqwele besaliphemba laba bantu beyingqwele babeliphembiswa ukuthi yipage la wonke umculi kaMaskandi ozoveza khona into yebo lalikhandwe obhulu bakhe mhlawumbe lalikhandwe obhulu bakhe ngoba induna zakhe sigcwele lapha nabangani bakhe bagcwele khona lapha labangani bakhe yiba abavezile ukuthi sixabene naye uyabo baveze ngalendlela yokuthi yonke into yami engiyipostayo nami njengeciki ukuthi ngifuna ukuthi ngivele phela ngoba kunabantu bami nami abalapha abangikhonzile esinqolweni sikhona kuvele nje ukuthi lapha nami ngiyakhipha bevele labantu bawadelete ama-post lezinduna lezi zakhona lapha kuyingqwele ziwadelete ama-post ami okanye ziwabambe zibhale ukuthi pending ibhale ukuthi pending lo idreyile njalo okanye beyivulele ibonwe ngabantu abawu10 bewavale lawo ma-comment yini njalo uye lokhuzani lo ojuta lezi naye futhi uyinduna uyipokoza futhi nabo laba bangani bakhe abanye abaculayo bahlangene nabo bonke ngeke ngibabize induna zakhe lezi ezihlangene lapha ezihlangene ngokubulala abanye abaculi zivusa abanye abaculi yiyo ke futhi impi leyo eqhutshwa lo mfana yabo ilwa ngomshoshapha cha ilwa ngomnyama bafuna ukuthi emehlweni abantu noma engibona noma sibonana kungathi kuyahleka kuyezwana yabo kanti uyazi yena uqeda ngegama lami yavaleka lapha imicimbi yami hayi ukuthi mhlambe ngiyamsukela angilambile futhi mina njengoba abangani bakhe nje obhululu bakhe belokhu bethi ngilambile yabo angilambile hayi ngoba ngifuna imicimbi ngicabangela abantu abangikhonzile kufika igama lami ukuthi mangingekho emicimbini uyabo kufika igama lami bona bangiqede ebantwini abangikhonzile uyabo bayangiqeda ukuthi ngibe umculo ongabikho mabenza lezi ingoma zabo bedlala amabhola abo abangifuni abangibiza yabo uye lo mfana futhi olawula khona lapho nodla imali zamabhola lapha beweyicela nobhululu bakhe bethi bayosiza abaculi bahlanganisa abaculi zifikela kuye lo kodwa ububa bekho la abekho bobo ngesikhathi yena esafika la emculweni efika ngangihamba mina ama promotion akhe ngimkhuphula yabo engibize ngiya kuma promotion akhe namhlanje akasangazi ukuthi ngumculi namhlanje sengiyinto okufuna iqedwe yabona mina engangikhulisa yena engibize enganginikisha imali kapetrol ngiyompromotisa imicili embumbe yakhe le ayiculayo yabo kodwa namhlanje akasangazi nalabo bhululu bakhe nabalandeli bakhe bathemba ukuthi bazongithuka ngenhlamba befihle lokungcola kwakhe lokungcola kwakhe ke manje kusebalazweni ufuna ukwenzeke noma yini okufanele yenzeke yabo akasuke nje mina endleleni yami yabona nje akasuke into engicela kuye akasuke endleleni yami asuke nje aphele makuqhubeka kanje uzobona akasuke ngempela endleleni yami lokho nje engizokusho ukuthi akasuke endleleni yami ngicela asuke aphuma phele ngoba lento akayenza ngiyifuni kulambeza kithi ingane nami mangiye studio ngisuke ngingumuntu oye studio ngoba enzela khona ukuthi ingane zami zidle akuzukuma ke njitshe lime njitshe la endleleni yami ngenxa ukuthi ngisaba abalandeli bakho ukuthi bazongithuka inhlamba ayibulali kubulala izenzo noma ini yabo hayi wayihlakaza qhawe wayihlahlela inkulumo wayisekela into okuyivezela lapha kubabukeli ngoba imibuzo ugcwele kubantu nje manje ukuthi hayibo uyithatha phubo lento ayishoyo yabo kodwa ke kuphinde kusale eminye imibuzo ethi qhawele asiqale nje la ukuthi ukhuzane uqale ukuthi unibe nongaboni ngaso linye naye ngo2019 kwimpucuzeko ugcineni nokudlala khona kwimpucuzeko bangibhuqa emveni kwalapho bangibhuqa bangibiza ngibizwa uye umchineka lo emva kwa2019 bangibiza maye ngibizwa wafika umchineka ngifike ngo7 bantambama kwakuyoshaya u8 wathi umchineka hayi angizukudlala ngoba sengishawe isikhathi engangitshelanga lo xolani ukuthi isikhathi sami sokudlala isiphi
akangitshelile ngisho efonini wayengangitshela wayengibiza kuphela kuzethi uzobukisa ngami lapha ngazama esami isikhathi eyami indlela ngagibela estage mangigibela estage ngehliswa ngigibela ingoma yokubingelela nje ngabingelela abantu wasengehlisa khona ngehla stage yabo kwaye kwathiwa kuyovala ingoma ngehla lo baba lo Xolana inhlalisuthi le ngoba phela akho kusinhlalisuthi umXolana akusiyo nje inhlalisuthi ayinjena umbulali lo kaMaskandi hayi ukuthi inhlalisuthi umbulali kaMaskandi lo ehlangene nalokhuzana yabo umbulali kaMaskandi lokho ngiyakusho noma bengahlanganisa luphumbimbi bezela noma ngayiphi indlela kunendaba nabo sebengivalele kwanele yabona sebengivalele kwanele ziyadle lo mchinebe uyakhila umuzi wakubumile ngathi ngegama lethi lamacingo ngiyayifaka ukuthi ngiyiciko ngoba angilona iciko kube ebantwini ngiyiciko injalo cha umculi cha nje wasilana nje ingoba ungumculi ngakho indaba yakho thema ngabe uyiveza wayiveza njengomculi siyakwazi ke lokho asingabazi ngizothanda ukuthi ngibuze la qhawela kithi ukuthi mesikhuluma ngemicimbi ukhuzana kuvalela kuyona sikhuluma ngemicimbi kunemicimbi le yakuMaskandi nje iqala lapha uqala kube khona ingoma kazwelonke kuze kube khona ompucuzeko kuze kube khona lokangelovi khuphuka nezakho kukhona ugu imicimbi le yenze kunyaka nonyaka bese kuba khona imicimbi ehlelwa omasipala kanjalo njalo nje kwimicimbi ebase nasendaweni zasemakhaya kube khona imicimbi yama award yokukoneliswa kabantu imicimbi ehlelwe ama organization inhlangano ezithile mhlambe ezokuqhubha umkhankaso thizeni mesikhuluma ukuthi ukhuzane uyakuvalela imicimbini sikhuluma ngamiphi imicimbi akuvalela kuyona uvala yonke indawo noma cha ungazugijima kakhulu akangivaleli imicimbini efana nomasipala uyaboya komasipala ibona abanenkinga yabo ke mawukuthiwa bangivala kodwa ngiyadlala kowakithi umasipala enquthu bayangiqasha ngeke ngizokhalela ke eminye imasipala mayengaka ngikhumbule yena ngikhuluma ngale micimbi efana leyo bhululu bakhe abangani bakhe leyo ge leyo yongele v leyo yobani yomchineka leyo nje yobhululu bakhe akekho ongayazi imicimbi yobhululu bakhe lapha eThekwini yabo lenze kunyaka nonyaka phela lemkhulu le ekuyiyona ehlanganisa bonke abantu ile akavala kuyo lo la jwayele khona nje umuntu uyavala hayi kulukhuni futhi ngathi yona imicimbi ekhokha kakhulu ke le anginandaba nalokho angiyazi ngoba ngaze ngiyigidanga ngayigida kudala mina ngisanikezwe ngisakhohliswa ngalabo 5000 angigidanga phela mhlawumbe manje sikhokha kakhulu kodwa nje angazi lutho ngeke ngokukhokha ngokwezimali ngoba abangiqashile khona lapho angangena ezintweni zabo futhi angangikhaliswa indlala njengoba abalandeli bakhe bethi indlala mina nginezinto zami ngiyayiphilisa mina ngale komculo yabo ngiyaphila mina emateksini ngiyaphila mina ngeindlela zami zasemakhoneni ukuthi kondla izingane zami anginayo into yomculo engiyikhombayo ngikhalela abalandeli bami ukuthi ufuna abalandeli bami bejabule nabo ngami kule yamcimbi angimusa ukubulawa ngiphila ngibulawe nje izinja zakweminye imizi ziyadla zona zonke imizi yabo ziyasinekela ziyahlonishwa ziyakhothanyelwa abantu bayijabulela ngenxa yokuthi zicindezela amagama ethu hayi bake baphawula lapha engqweleni mebebona ipost le yokuqala kuyona singene ngayo la labo uveza khona ukuthi cha umculo usushintshile impela usulawulwa abathile hayi abathile ukhuzana lawulwa ukhuzana uyayisho loqhawa ngeke ngize ngilokho engicizelela baphawuleleka abacula abalandeli lapha ingqwele noma ngasezona ingqwele igroup kodwa nje abalandeli bakaMaskandi abasesathi likakhuzani abanye nabanye abayibheke ngendlela yabo indaba le bathi hayi uBobo ufuna nje ukutrenda mhlambe ngalento ayikhulumayo hayi ukuthini uzama nje ukuthi abuyele egemini cha ngifuna trend lo noma engangiphendulanga yabo angikhulumela ukuthi la ngizokhulumela indaba ukuthi ngizodlala noma ngenza umdlalo naye ngizofuna ngiphakamisa ngiyiphakamela mina kahle ngendlela yami mina mfowethu lo ngawuqala lo mculo ngiwuqala lo mculo angaze ngaduma ngenhlamba ngiyikhuphukela mina ngila ngikhona wakufica ngikhuphuka ngingathuki umuntu uyo tema efika la wathukana nabantu walapha khona ngenhlamba zakhe mina cha
mina nje bekhohlwe labalandeli bakhe ngiyikhuphukela ngenhlanhla yami nangomculo wami ongenayo ebantwini angifune trend ngaye ngikhuluma okungaphakathi kimi ngikhuluma iqiniso into engicasula ngaye yabo kube ngangimzonda phela ngangeke ngibe khona esalontsha lezi zinto zakhe lezi sawuqala lo mculo esafuna simeseke ngangeke ngibe khona manje ngibiza ngizomtshela nje ukuthi hayi akahambele le yabo manje ngoba ngumuntu ngiyaphila noma engibiza kuzo lemcimbi wasisa umsindo ngangeke ngilibeke mina ngiyakwazi ukukhetha ngiyakwazi ukukhetha namanje nje ungibona sengikhethile ukuthi abenze lento abayenzayo abacace bengalobelwele bomnyameni bengalokuma bengibona besine kubala la uyabona vele bengangifuni nama ngibafuni ongangifuna ngimfuni sizwa kahle qhawe lami uma ngase ukhuzane mhlambe akuphendule mhlambe engomeni uma njengoba usukuvezile ukuthi cha vele njengoba ibilwa ngobumnyama nje usukhathele ukubekezela mhlawumbe akuveze akuphendule ngebongo lokho ungakuthatha ngani mhlawumbe ungakuthatha njenge challenge noma ungavela umzibe nje mhlawumbe wena ulindele ukuthi le nto le ilungise ngenye indlela mhlawumbe ulindele ukuthi mhlawumbe bakufune kube nama meeting kuhlangane kukhulunywe ngalolu daba yipi indlela mhlawumbe othi ubheke ukuthi le ndaba iqhubeke ngayo Maethuka mfowethu emakhasedini uyobeqhuba isiphiwo sakhe ngoba vele udume ngakho ukuthukana ula khona yinhlamba uyobeqhuba sona isiphiwo sakhe mina angifune inhlamba uyabona angifune impilo kuye impi nje sekuyena ongifaka kuyo kanti ngiyayazi futhi mhlambe kangcono kunaye noma ngani ngiyayazi impi mina noma kuthiwa nje uqhamuka ngani la emculweni mina ngizophilisa abantu ngizokwakha abantu njoba ngilwa nje ngilwela labantu abaphilayo ngomculo wami kunabantu mina engibaculelayo angiculela uthando mina ngiculela izimpi inhlamba kunabantu mina engibaphilisayo ngalomculo uyabo abakwazi ukuthi mhlawumbe umuntu secabanga izinsizi zakhe ucabanga uyibulala alalela uboba lapheka bonke labo bantu bayabavalela ngalendlela yabo abenza ngayo fana labalandeli babo laba bahambe bethuka ukubulala umculo lokho ukuthi umuntu mayeza neqiniso ekhuluma into angayiboni kahle ngeke usibone thina sisemsebenzini yabe emafemini siyothuka bashiya into zabo le bezothuka kulomsebenzi wethu bayawubulala bayongcolisa basiqeda kwabona labalandeli basuka le emafemini yabo nje ngeke usuku uzothuka mabenze istrike noma benzani yabo ufika uzoxabana uzobalalela nawe uzofuna ukubalalela ukuthi ngabe benzeni yabo usengishola ukuthi bona abafuni ukusilalela la bayastrike emafemini yabo bastrike thina ama strike asikhuluma izinto zethu eziphazamisayo la bagabe ngokuthi hayi kufuna besithuke ngenhlamba kuze kushabalale leyo nto fana nalento abayisho kimi ukuthi mina ungibambile nokhuzane kuma viewers yabo ama viewers ayathenga yabo nginayo ilink yokuwathenga ngavuka kusene likhandile leli million alisho lutho ukuthi ngihlakaniphile la ekhanda ngeke ngithathe mina u10000 wami ngiyothenga ama viewers ngoba ngifuna imillion lo mali ngifana nokuyichitha yabo ngifana nokuyifaka emfuleni ngoba ngeke ibuye isiphuma kimi yabo ingcono mayiphuma kubantu abantu benze njani bengiseke kuvele lawo ma viewer u50 ngeright lapha engikhona yabo akukho nje lapha ngivimbe khona kulezo zinto ezinjalo yena nje angakwenzi lobugebengu bakheke bokuheka ama page abantu ngoba uzothumela labo bhulula bakhe behekela ama page beheka ipage lami lokho engikusho ngasosho ahamba ayothuma obhululu bakhe belapha ka TikTok mangikhipha ingoma afike ethi aba report ukuthi mina ngikhipha ingoma egqugquzela udlame imisebenzi yakheke le emibe ayizelela emculweni akazelanga lokuzokhulisa abantu akana ngoma ekhulisa abantu uzele ukuzobulala lo mculo iyashisa podcast yanamhlanje mbukeli nanomuphi umculi noma ubani njengamanje ubukele le video esikuyona njengamanje nayo ufisa ukuthi abhodle ngaphakathi uzosithinta kuzona izinamba lezi nje oyibonayo kumagama adlulayo usifonele usibize sihlele ukuthi kuhlangana kanjani ugonyuluke akusiza ukufela ngaphakathi ingane engakhali ifele embelekweni eqhawe lami ake ngibangibaze isibindi sakho ngiphinde futhi ngisho ukuthi hayi cha kubudoda lonto oyenzile ngoba baningi abantu abafisa ukukhuluma kodwa ke
kukhona lokho kusaba ukuthi ngase kuzokwenzakalani. Wena qha uthe mangabe uthatha lesinqumo ngoba ngiyabona sibala iminyaka mangabe uthi lento iqale ngo2019 yeza njalo nganene iminyaka yo4 noma yo5 yini lenza ukuthi ugcine ukukhuluma namhlanje ngalento? Uyabona mfowethu ngendlela engidinwe ngakhona ngiyitshelile ukuthi ngoba lo mculo usuphethwe ngabalandeli usuphethwe ngoqhawe lami ngiyitshelile ukuthi noma ngenzakalani abantu ufuna bekhethe ukuthi bahamba nami abasala kuloya mculo wakhe obolile besale khona kulokubola kwakhe uyabo ngoba abantu ufuna befunda ukuba neqiniso beyeke ukweseka umuntu egange ebulala umculo lo mculo lo kusafuna uyongena entsheni ezayo ufuna ufice lo doti lentsha ufuna ufice lo doti oyenziwa lo muntu yabo njoba naye wafika wayintsha lakithi wafikela kulo doti akavalelwanga yena wayiphakamela ngenhlanhla yakubo nangendlela zakubo ilokho ke mina ngizama ukukulungisa ukuthi akahlukane ngempela nalento akayenzayo akahlukane nalento akayenzayo kimi nje akangiyeka ahlukane ngempela lento ayenzayo nokuvala ikhaleli zakho akadla imali yakhe anayo ucebile uphumelele enza amabhizinisi enza izinto ezisile ahlukane nokuvalela abanye abaculi yabona unemali uphumelele kungani azobheka inzondo ayovala lapha bese zothemba ukuthi abalandeli funa bemlwele abalandeli fanele bemlwele ngoba bekhulume ngoba ngibazondi mina abalandeli fanele bemlwele ngoba uyinkosi yabo ubaphethe inkosi nenkosi iba nebutho layo ukuthi ungafika kakhulu enkosini yayo ligadle kodwa angibasola balazi iqiniso ngaye funa nabo befunda ukumkhulisa ukuthi akayiyeke lento ngoba baningi abantu ngeke ngikhulumele komunye umuntu ngikhulumela mina yabo baningi abantu akabahlukumezayo bese kubona bevika ngeinhlamba kurongo wakhona lokho ukuthi bezofaka inhlamba bepende ngeinhlamba umuntu bethi bavala inkulumo ngeinhlamba ingabe bayamlalela umuntu ukuthi kwenze njani mawube labalandeli bakho umculo kufanele ngabayamlalela kufanele ngabalalela ukuthi sithini umculo abawufave ngokomculo abangawufevi ngokuthi ufuna kwenzeke ngenkani first yabo sizohlukana kanje sizohlukana impela ngoba bona benza ngathi manje ufuna sikholelwe kubo nokhuzana laba futhi abangathi bamkhonzile yabo asincengile mina nje angincenge ekuthandwa ke mina ngiyahlonipha makufanele ngihloniphe mase kungasafanele ngihloniphe yazi nje ukuthi makungasahloniphi noma kuthi unemali engakanani ufuseke kimi ufuseke mase kufanele ngiyalinda mina mfowethu ngiyabekezela kakhulu angiveli ngisuka ngisiluhlanya njoba ngenza njena nje ngisiluhlanya ngazi kahle ukuthi uzoba khohlisa ningamthengi ningabhali kwilokhuzana yakhe emapejini mayibhala ningamseki akunandaba nakho konke lokho aningalike ningenzi ini angithi phela uzofuna ukuthi kube ngathi ngiyaphela yabo kube ngathi ngiyaphela umculo wami uyaphela sengehlelwe ngoba ngathuka yena akunandaba ngulindele konke lokho kunabalandeli abathi uyabona mangabe uke waxabana nokhuzane abanye omunye phela umlandeli uze wababala ukuthi yabona abantu abafana noDlubheke wabala abantu abafana ubani kaKhumalo uSmith kaKhumalo wabala wathi abantu abafana noBakambe sengigohle ukuthi ubani omunye abantu ke bangazwana nokhuzane umlandeli lokho ekuveza lapha enkundleni zokuxhumana ethi hey labo bantu babula ikhono labo noma icareer yabo emculweni yalinyazwa ungaboni ngasolenye nokhuzane shuthi labo bantu abaphumela obala ngongazwani nokhuzane noma nongaboni ngasolenye nokhuzane qawela njengoba ngisho ukuthi kunale nkolelo ukuthi makwangabona kahle wangabona ngasolenye nokhuzane ucareer yakho lapha emculweni yalimala kakhulu wena lokho uthini kukona mengabe kuza kuwe kuyenzeka ngabalandeli bakhe bahamba uyabona nje uqala bekucindezele ngeinhlamba kusuke kuyikho ukubulala icareer lakho bese beyatshelana ke noma ubekukhipha emapejini la khona abuswa uyokhuzana ngobumnyama khona akabusa njengeyingqwele lezo ayokukhipha khona uyogadwa khona nalabo obhululu bakhe abayizinduna ngizogcina ngibabiza ngamagama futhi mase kuyali ngoba bagcine bengimala ukuthi bahlulwa yini ukunaka indaba zakubo bahlulwa yini ukukhoja umuntu ngendlela eright ukuthi ndoda uyacula unesiphiwo uNkulunkulu ukuphisa hlukana nabanye abaculi asikweseke hayibona befike makuthiwa umculo ukhala ngokuthile bebeka ingcapha yabo bebeka ingcapha ekutheni ufuna ukugqisha inhlamba siyayazi sikhule kuyo mina nje ayingilimazi sidala noma bengabiza engakanani yabo ngaphandle kokuvaleleka emcimbini
kuhamba kanjani lapha qhawela lami epromotekeni emsakazweni edlala uMaskandi nokuthengisa lapha endlela la kuthengiswa khona umculo ungayi online ngama CD ngicathi kodwa njenga manje silapha ku online indaba ama CD ayisakuthanda ungakhuluma kuhamba kanjani lapho khona uyachuliseka yini njengoba unezikhalo lapha emcimbini uthi imicimbini le kumele ngabe sikubona kuyona awusibonakala uyavaleleka asikhulume ngemsakazo ekudlaleni khona sikhulume ngokuthengisa umculo. Hayi emsakazweni mfowethu ngiyaneliseka ngeke badlala mina ngedwa angidizile mina ngeke badlala mina ngedwa ukuthi bengiphinda phinda kodwa kuyathukela bengigaqile ngalelo langa lelo bengigaqile noma ngenyanga ethize noma ngiyalibonga nje kakhulu umsakazo unokungisiza ama radio anokungidlala amancane amakhulu anokungidlala sengisho lokho khona lapho ukuthi anginankinga nemsakazo akuvalelekile ngeke ngabakhuluma kabi uyabo kunjalo nje ububuze nani konje kunye sikhulume online online etolo ukhululeke futhi abalandeli bami laba babili hayi bawuphakamisa impela ama viewers akhuphuka ngendlela wathengiwe amandla ami la engiwabuka khona ukuthi uthi ngingaka laba abanye ngiyambona futhi umuntu mina othengile ukuthi uyanxa ukuyathenga lokho akunandaba nakho ngoba umlandele phela ubheka ukuthi njobe sethengile unani sengisho nje laba bafana abancane ka sebelobe phinda amamiliyoni laba abanye ke banani ke laba bana bashaya amamiliyoni abantu abamusa ukulinyazwa yilaba abaphambili abadiza ngoba bephikisana impi yabo bese nabo begijima beyothenga ama viewers ngemali yokugcina yabona umuntu awe ngoba ubuka le yamqhudelana laba right beqhudelana bekhipha imali bethenga indodla zibeshaya amamiliyoni indodla beshaya amamiliyoni bawaphinda ngoba bayalwa basempini wena ongalwike ngoba ufuna nawe akuqasha ngithi yazi abantu bafakwa yini pressure lo ufika athi lokuthu ukhuzana athi hayi mawunama viewers angaka uyaqasha ubalekela iqiniso lokuqasha bakusuke ufuna ukufaka obhululu bakhe kuphela lo mcimbi loyo athi hayi ngeke ubani akanamali abana abalandeli ubani kufuneka kungene ngabalandeli abangaka naye akazi wazi kahle kanti indoda ngabe uyaqonda nje uthatha abalandeli bakho uthatha abangani bakho nje kahle uqashe bona ngendlela esemthethweni siyabaza ubhululu bakho uhlukane nokuthi ufake ingane zabantu ipressure zize ziyothatha imali yazo yokugcina nci ziyifake lapha emayiqela ukushaya imiliyoni sekuphelile njalo ngaye akanalutho ayathengwa njoba ngisho nje hey kwazi kulikhona emculweni iningi challenge ekhona lapha emculweni hayi ngicabanga ukuthi okuningi sesikuvezile eqhawela lami ngathi okuningi sesikuvezile sithinte indawana ezibaleke kakhulu uphendula nje imibuzo yabantu angazi noma khona la singadlulela khona sesithinta nje impilo yakho qhawe siye sibheke kwezinye izinto ezitheza kwehlela sibuza ukuthi khona mhlambe kukhona yini okukhombayo ukuthi kuba kanjena nje ngisola ini njengoba lapha emculeni ulimala usola ukhomba ukuthi ukhuzana wenza lokho ngoba nginesho ukuthi into engakaze nikhulume le kodwa nje manje sikhuluniwe qawela uke wehla izinto ethe wayiveza phansi kwabantu efana nani ekhaya uke walinyalela umuzi cathi bekunya kodlule enyangeni nje ingangake wabandakanyeka engozi yokulimala nihleli nebandla kunjalo ngiyakhumbula angisazi noma kuye kwenzeka wavelela ingozi yemoto kodwa ngisakhumbula noma sihlanganisa nabanye abaculi ngoba kuyenzeka nje njengamanje phela kujwayelekile nje ukuthi kube khona umculo oke wavelelwa ingozi yemoto njengomdumazi angisazi no limiting so qhawela into enjengana lazo ezenzeka empilo yami yakho uvaleleka emcimbini lezo zinto uthi uma uyibuka ungayithathi njengezinto mhlawumbe othi ziyibhade ezenzeka kwena mhlawumbe uthi hayi kuzomela ngengeni kwamakhwapha ngoba phela kuyenzeka kwenye into ikushaye ngapha kanti cha kukhona wena okumele ukulungiswe kuwena mfowethu ezintweni ezifana njengalezi zokushelwa umuzi zokulinyalelwa izimoto zami ezokudutshulwa zonke nje izimo ezimbi ezenzekile kimi ziyeke nje lezi zomculo lezo ngizoyibeka kuNkulunkulu ngendlela yokuthi ngeke nginokumthakathi ngambambile
ukuthi naye ngumuntu mhlawumbe ngizobuka umuntu ngeminyanya ngithi uya ngithi angimbambanga uright ehlakaniphile njalo nalabo abangidubula ba right behlakaniphile benjalo ngeke ngihambe ngikhomba umuntu ngithi usibani ba angithi angibabonanga ba right behlakaniphile benjalo naloyo owenza ububi ukuthi mhlawumbe ekhaya kube njeya uyabona esinjeya uright ehlakaniphile njalo ngingamazi akwe ngubeke uNkulunkulu ngithi okwamanje ngoba ngazi akwe ngithi kuyindlela lokhu efanele ukuqondana nami ngiyabona ngiyaphenduleka qhawela mangabe usho kanjalo hayi ngicathi njengamanje siyayigoqa mbukeli ngasemakhaya kodwa engikushiya nalo nje kubanye abaculi abansesimeni esifana nesikaba ufana wepiki ngiyazi ukuthi akayedwa niyakhuluma emakhoneni nikhona nibaningi nikhona nje awusithinde lapha kwinamba le yeBantu TV1 uzama ukuthi uhlele nathi noma ngabe yikuphi ofuna ukugonyuluka nawe ungafeli ngaphakathi ngoba vele lento yomculo uyabona ukuthi ayikusebenzeli so kusizana ukuthula ube kade wasigcina nestage kusizana ukuthula kade wasigcina istage so awugonyuluke ilungiswe lento yomculo ungafuni ukukhulunelwa yindoda ngoba nikhona nibaningi seningaze nithi hey wasisiza ube ufana wepiki madoda weliqhumbusa ithumbu wena uthuleleni sohlangana ke mbukeli weBantu TV1 kumanye ama video mekuthi usubscribe vele kule channel wayilike ivideo qala ngicela nje usha ukugcina bese uvalelisa ngithi babukele emakhaya angaze ngayisiqhwangqhwangu angaze ngawumuntu onezinto zabantu kodwa konke okwenzekayo kuyisikhathi sakho konke okusuke kwenzeka ngikhala ngokuthi umzuzu nomzuzu into eyenzekala ifanele okwenzeka ngalo sikhathi sengisho ukuthi ke onenzondo yeqiniso nami nginaye eqiniso kuyena okuzwaye ngikushoyo ngiyomjabulela futhi ukuthi akuzwe ngibonise la ngiphambuka khona aphinde futhi abe nendlela ethile ukuthi siye phambili ngobuhle angiqondile ukuniphoxa ngiqondile ukunenzana kodwa ngikhuluma ongaphakathi kimi sekungihlukumeza isikhathi ingakho ngithi bafowethu ngiyanithanda uNkulunkulu anibusise nomsebenzi wami omculo no support njalo no thenga ningafunzwa abantu ngomculo kodwa ningafunzwa abantu ukuthi nenzeni ngomculo wami silalelele wena ngendlebe yakho mawuchazeke uthinteka ugijime uye online uthola umculo kaBobo ukulaphe ngalendlela oneliseka ngayo ngiyabonga. Hayi sigoqa lapho ke namhlanje ishow yamaqiniso ushuni wamaqiniso so goqa kanjena ke mbukeli eshe